الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pag-usintan no si nagyang kuto ako kuman makapantag sa giyang ka iya misa samplay man to between sa online forex anta ka binary option udi na sa mga detalyan detalyan kana na pyramid kandag nga buy and sell si sa online. Apian to na klase buy and sell na asar ka di makasusod sa giyang kaya pagaluintan wa talutiman nakapakay. Anto na giyang kaya talutiman na paganay ron na la gisyala da abon kapag kala la dhulma lah da'bon kapanganiya la gharara lah da'bon gambling di nakasumpaw. Api anto na klase kandagang kapusai na asar ka di makasusul sa giyang ka iya talo nakapakay. Na anda man ya ikaketu kawingaw na giyang ka atalo na di makasusul sa giyang kutua kapusai na isyan ka sa giyang kutua labiyo na matao o adn kapag kalaon o adn kapanganiyayon anta kaadn akasumpaw na o adn akasumpaw udi na ad na kapanganiyayon udi na ad na kapag kalaon na targing gadnanan udi na ganakay nga udi na dikaw din suld kaded abasan kabaraka ugaid na uda sa giyang kaihatalo sa giyang kutwa kapusai na falyatafaddal suld kaw din na problema kapya kayo Islam ugaid na uad sa giyang kaihatalo na dikaw din suld kaden abasan kabaraka na kapakay amisik sarkapan nagu kapakay akasababan sa dikatarima sa giyang kuto emanan na mga simbang ako Allah kasataw makakan sa haram na diterima na giyang kuto panganinian sikusuldu 40 gawi sa taufikan tan wallah hidayatan tanunian turun tanunian qulu qawli hadha astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.